Hi guys, karon kay humana jud mo ang second day of exam and then medyo bagsak sa basical. Okay lang? Easy basical, easy. Dili medyo, dili medyo. Karon kay rami diriya sa family KTV kanang whatever. Wow. Dili jud medyo. Ya daghan min hapos sila dito sa likod. So mo lang place dere. Gamayar di oy. Kel, nag-vlog ka? Yes. Hi. Sayaw good mic, video yung good mic. Nana. Ako'y sa'yo, ikaw Isa sa mo sa kanta. Dira. Dira. Singer rin si Bes Ganda. Hoy, after pa daw. Hey guys! Hello! It was at this moment that he knew. He fucked up. We're her. We're her. Dala sa mapansin niyo na lang jud ko sa corner, like nana jud ko sa corner. Kay wala na puno na jud kayo. Pati maliliit na bagay. Walang iba. Let's go, Dad! Let's go! I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I'm just a poor boy. I need no sympathy now. Pretty faces from the covers of the magazine, from the covers to my covers, wanna live with me. Bring me fortune to the vine, just a grown man. And even though it seems I have everything, I do, and I can make believe I have everything, but I can't, and I don't see that without you, boy, my life is incomplete. And baby, that's the reason that you talk endlessly. All those conversations are the secrets that I keep. Though you've never loved, the sound of your voice don't take. You never want to know how much you weigh. Don't let this little thing We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. Ato na be! Hey! Hi guys! Karon naman na may og KTV. And lingaw siya, niunag ulit sila Jeyo og sila Lorraine. So wala sila Lorraine and Jeyo diri Kauban nako. And karon nasa man taron? Ras.
Wala pa may kabalo kung asa may ani karon mga to. Lawang sa Catalunan. Kinapa ko yung obligasyon. Okay guys, so karon kay naami sa Gmall. Karon naigi share si Juna nga post which is pag moabot daw 50 comments ang iyang gi-share kay sagpaon daw niya ang iyang katapad. So since ako ra man ang naa diri, wala man si Iyas, wala si Mark kay nagunaon uli. So ako ya yung sagpaon. Practicean ta kami. Mark, ikaw ang sunudan niya. Pag dili ko makontento sa isa ha, left and right. Ayaw, bahala kayo. Kaysa lang. Lang ha? Kaysa pero bye. Ala. In 3. Labas ang lagot sa physical. Ang physical dyan na. Ang physical. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. May wait na tama na. Pantay mo. Uy, Iyas. Iyas, ikaw sunod. Unsa man. Iyas, ingan si Iyas. Mark, ikaw na sunod. Kumanda ka. Uy, Iyas. Grabe sakit yung Tama, dunggan tama. ba niya? Slap. Wala to siya sa cheeks. Sa panga to siya. Dria to siya, then napil ang dalunggan. Ang paminaw na ako sa akong dria nga sige. Yan na, Jud, like, promise, ko nabungol ko ka, Jud, sa kita to, Jud, ay. Ay, naman to. Ayaw mo. Excited ako Ayaw kay kay Mark. Iyas. Awa, mamula gini kay Mark daw. Mamuli na kay Mark. Kaputi kayo siya. Promise. Asa mo Jazz? Muna ni. Karon na namin sa Rojas na sila Juna, sila Duraa. Eh, bawal na magtaba. No. Ikaw, Marian. Ikaw, Duna. Taba. Nya, oh mukha mo magtaba. Nya, thank you kay Angelica o kay Jasper kay sila ang nang libre. Sponsored. Thank you sa sponsor. And then, yeah. Laro man. Parang 105. Tagpilang isa ka rice. Oo. Kani. Pork. Mga ansami guys. Lamig kayo. Tang isa ano sa ima. Manamig kaon and then karon manguli na may. Dili pa unta. I think dili pa may manguli. Sorry sa may diri libot-libot. Sige, manguli na. Manguli na ta, magklase ta. Bye guys. Kaulit na Jod finally. And karon. Edit, tulog, mata. Another day. Tomorrow. Bye.